Men aydı bilene. Onu gözüm bile görmedik zaten. Yok dur. Şu hakikati Yaşayma. vardı bilmem ya. Men yanım, men bilen bile gelirken bana aydıp veren de atlarını men hiç yerde çıkarıp hiç de demedim ben. Doğru değil mi? Например, Antalya'da men yanıma Guluboy geldi. Men Guluboy bile gittim demedim ben. Estağfurullah. Size var. Bu deminle. Men eşten dadım hiç yerde aydım. Detaya giriyorsunuz Yok. yani adın aydın. Ben şimdi ben aydım o da atları. Bana ne ama aydım olsa men gulu ya eşten zaten. Neden koysa aydam ok deyip özüm kaydıp gittin ayağı. Men aydam ok. Правильно сказала. Я до этого нигде же не говорила, Aydın что ok к нему deyip пациент. Şimdi ayda Даже- otuyorsun нет. ayda. Adıydım yasın Ай, Kumdalı boyu. вот именно. Я же не говорю, когда он был в Анталии, этот Нуры. К нему подсел один голубой, он же не пошел с этим пидором. Я же не говорю про это. Он же пидор.